ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 3 ሳይኮሎጂ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዛ የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ ፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትንም ጥያቄ እና ሌሎች የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። So here is number 1. Which of the following is widely accepted definition of learning? A. It is a permanent change in behavior due to illness. B. A temporary change in behavior due to fatigue. C. A relatively permanent change in behavior due to experience or practice. D. A change in behavior caused by biological factor. በሌርኒንግ ዲፊኒሽን ላይ ፊውቸርስ ኦፍ ሌርኒንግ ተብሎ የተቀመጡ ሀሳቦች በቻፕተር 3 ሞጁላችሁ ላይ እንዳለ ይታወቃል። ከተዘረዘሩት ፊውቸሮች ውስጥ በበሽታ ምክንያት፣ በድካም ምክንያት፣ በድራግ ዩዝ ምክንያት የሚመጣው ቢሄቨራል ቼንጅ እንደ ሌርኒንግ እንደማይቆጠር፣ በማቹሬሽን ወይም በባዮሎጂካል ፋክተር የሚመጣ ቼንጅ እንደ ቢሄቨራል ቼንጅ ወይም እንደ ሌርኒንግ እንደማይቆጠር ፊውቸሩ ኦፍ ሌርኒንግ ያስቀምጥልን ነበር። ሰው ከዚህ አንጻር the appropriate answer which mainly deals about the accepted definition of learning will be C. A relatively permanent change in behavior due to experience or practice ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኖት ኮምፕሊት የሆነ ቼንጅ ሳይሆን ሪሌቲቭ የሆነ ቼንጅ ነው በቢሄቨራችን ላይ የሚያመጣው። አንድ ሰው በፊት በተገነባው ማንነት ወይም ፐርሶናሊቲ አለ። እዛ ፐርሶናሊቲውን እያሻሻለ ወይም ሪሌቲቭሊ በሆነ መንገድ እያሻሻለ ይሄዳል እንጂ ኮምፕሊትሊ ሙሉ በሙሉ ማንነቱን አይቀይርም ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ learning is relatively permanent change in behavior due to experience or practice. Number 2. Which of the following is not the characteristics of learning? A. Learning is continuous modification of behavior. B. Learning is pervasive and affect all aspects of life. C. Learning is a passive process. D. Learning involves the whole person emotional, social and intellectually. The appropriate answer which mainly deals about the characteristics of learning will be C. Learning is passive process. So learning is not passive process. Due to this, C is the appropriate answer. Number 3. Which principle of learning emphasizes the importance of emotional readiness for learning? A. Meaningful practice principle. B. Intensity principle. C. Physical and emotional readiness principle. D. First impression principle. በፕሪንሲፕል ኦፍ ለርኒንግ ውስጥ 6 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሀሳቦች በሞጁላችሁ ላይ ተዘርዝረው ነበር። ሚኒንግፉል ፕራክቲስ ፕሪንሲፕል ማለት አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር አሶሺየት በማድረግ ሚኒንግ የምንሰጥበት ፕሪንሲፕል ሚኒንግፉል አሶሲዬሽን ኦር ፕራክቲስ ፕሪንሲፕል ይባላል። ኢንተንሲቲ ፕሪንሲፕል ማለት አንድ ነገር ሪፒትድሊ ማድረግ ወይም ስትሮንግ የሆነ ኢምፕሬሽን ማሳደር ፈርስት ኢምፕሬሽን ፕሪንሲፕል ይባላል። ፊዚካል ኤንድ ኢሞሽናል ሬድነስ ፕሪንሲፕል የሚለው ደግሞ አሁን ለተጠየቅንበት ጥያቄ አፕሮፕሪየት የሆነ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲ ኢዝ አፕሮፕሪየት አንሰር። Number 4. According to the principle of learning, which of the following strengthens learning? A. Learning associated with unpleasant feeling. B. Learning when students are tired or distracted. C. Learning accompanied by pleasant or satisfying feeling. D. Learning without period practice. So the appropriate answer which mainly strengthens learning will be learning accompanied by pleasant or satisfying feeling ሲሆን ለርኒንጋችንን ወይም መማራችንን ሊያጠናክርልን ይችላል ማለት ነው። C is the appropriate answer. Number 5. Which factor affect learning is involved the need for a learner to be in a good health status? A. Motivation. B. Maturation. C. Health condition. D. Background experience. ለርኒንግን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ። ከዛ ውስጥ ከተዘረዘሩት ፋክተሮች ውስጥ ስለ ሄልዝ ስታተስ ኦፍ አንድ ኢንዲቪዥዋል ወይም አንድ ሌርነር የሚያወራልን ታይፕ ኦፍ ፋክተር የትኛው ነው? ሶ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ሲ ሄልዝ ኮንዲሽን ነው። ምክንያቱም ስለ ሄልዝ ስታተስ ከተወራ we are also dealing about the health condition. Due to this, C is the appropriate answer.
Number 6. Which of the following is a core element of behavioral theory of learning? A. Learning occurs through cognitive process. B. Learning occurs as a result of stimulus-response association. C. Learning involves insight and problem solving. D. Learning occurs only in social context. Behavioral theory of learning like core element የሆነው የትኛው ነው? Behavioral theory is classified into two, classical and operant conditioning. Mainly classical conditioning ስናይ ምን ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው የሰራው? ኮር ኤሌመንቱን ምን ላይ ዲፔንድ በመሆን ነው ቲዮሪውን የሚያወራልን ማለት ነው። So the appropriate answer will be stimulus response association is the main core element of behavioral theory of learning. Due to this, B is the appropriate answer. Number 7. In classical conditioning, what does a neutral stimulus become after it has been paired with an unconditioned stimulus? A. Unconditioned response. B. Conditioned stimulus. C. Conditioned response. D. Unconditioned stimulus. እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድን ነው? መጀመሪያ ኒውትራል ስቲሙለስ ነበር። ይህ ኒውትራል ስቲሙለስ ከአንኮንዲሽንድ ወይም ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር ፔርድ ከተደረገ በኋላ የሚሰጥልን ስቲሙለስ ምን ይባላል? ሰው B conditioned stimulus is the correct answer because ይሄ ከአፍተር ኮንዲሽኒንግ በኋላ የሚመጣ ስቲሙለስ ስለሆነ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይሆናል ማለት ነው። Number 8. What term refers to the natural response to an unconditioned stimulus in classical conditioning? A. Conditioned stimulus. B. Conditioned response. C. Unconditioned response. D. Neutral response. So እዚህ ጋር የተጠየቅነው ስለ ናቹራል ሪስፖንስ ለአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ወይም ለናቹራል ስቲሙለስ የሚሰጥልን ናቹራል ሪስፖንስ ምን ይባላል? ኦልሶ ዘ አናዘር ኔም ኦፍ ናቹራል ሪስፖንስ ማወቅ ማለት ነው። ሶ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ለውሻው ፉድ ሲሰጥ ፉዱ አንኮንዲሽንድ ወይም ናቹራል ስቲሙለስ ሲሆን ለዛ ፉድ የሚሰጠው ግብረ መልስ ደግሞ ሪስፖንሱ ሳልቬት ማድረጉ ነው። ሳልቬሽኑ ደግሞ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ይሆናል ማለት ነው። ግን በደወሉ ሳልቬት የሚያደርገው ግን ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ይሆናል። the appropriate answer will be C. Number 9. In Pavlov's experiment, which of the following was the unconditioned stimulus? A. The ring of the bell. B. The food. C. The dog salvation. D. The dog itself. Unconditioned stimulus ማለት ናቹራል ስቲሙለስ ማለት ሲሆን ለዛ የሚሰጠው ኤግዛምፕል የትኛው ነው? በፓቭሎቭ ኤክስፐሪመንት ጊዜ the appropriate answer will be B. the food ይሆናል ማለት ነው። food is one of unconditioned stimulus ይሆናል። Number 10. Which principle of classical conditioning refers to the weakening of the conditioned response when conditioned stimulus is repeatedly presented without the unconditioned stimuli? A. Stimulus discrimination. B. Extinction. C. Spontaneous recovery. D. Stimulus generalization. አፕሮፕሪየት የሆነው አንሰር ማለት ነው። ስለ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ስናወራ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ በተደጋጋሚ ብቻውን ያለ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ሲደረግ ለዛ የሚሰጠው ሪስፖንስ ዊከን ማድረጉ ወይም መጥፋቱ የሚያመለክትልን ሀሳብ ወይም ፕሪንሲፕል ኦፍ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ የትኛው ነው? ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ቢ ኤክስቲንክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ 11ኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትን ጥያቄ እና ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ላይክ ሳይዝ ፒዲኤፍ፣ ፒፒቲ ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ። Number 11. What does stimulus generalization in classical conditioning refers to? A. The ability to differentiate between similar stimuli. B. The re-emergence of an extinguished response. C. The tendency to respond to similar stimuli to conditioned stimulus. D. The pairing of neutral stimulus with unconditioned stimulus. ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን የሚባለው ነገር ከፕሪንሲፕል ኦፍ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ውስጥ ከአራቱ አንዱ ሲሆን ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን ከሌሎቹ የሚለየው ነገር ምንድን ነው? በኮንዲሽኒንግ የመጣ
አንድ የተለመደ ሪስፖንስ አለ ለደወሉ የሚሰጥ ማለት ነው። ደወሉ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ነው። ይሄን ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ሪስፖንስ የሚሰጠው አካል አብጠርጥሮ እና ለይቶ ያውቃል ነበር። ግን ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ወይም ደወሉን የሚመስል ሌላ ደወል በሚደወልበት ጊዜ ለዛ ደወል ሪስፖንስ መስጠት ከቻለ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን እንላለን ማለት ነው። So this is all about stimulus generalization, and the appropriate answer which deals about stimulus generalization will be C, the tendency to respond to stimuli similar to conditioned stimulus. Number 12, which term describe a learned response to a previously neutral stimulus in classical conditioning? A, unconditioned response, B, conditioned response, C, unconditioned stimuli, D, neutral response. So the appropriate answer which mainly deals about the given question will be conditioned response ይሆናል። ምክንያቱም previously neutral የሆነ stimulus ማለት ደወል ነው። ለደወሉ የሚሰጠው response conditioned response ይሆናል። B is the appropriate answer. Number 13, according to the operant conditioning theory, which theory of reinforcement strengthens behavior by providing pleasurable outcome? A, positive reinforcement, B, negative reinforcement, C, punishment, D, extinction. reinforcemenትን ስናይ reinforcement ማለት ማበረታቻ ወይም ሪዋርድ ሲሆን አንድ ቢሄቨር ወይም አንድ የሰው ባህሪ ያ ነገር እንዲጠነክርና እንዲኖር እንዲያጎለብተው ያንን ነገር ባደረገ ቁጥር ለሱ ሪዋርድ በመስጠት እንደገና ያንን ነገር እንዲያደርግና ሪዋርዱን እያሰበ ቢሄቨሩን እንዲያጠነክር የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ፕሪንሲፕል ሬንፎርስመንት ፕሪንሲፕል ይባላል። ሶ ከነኚህ ውስጥ ጥሩ ነገር ወይም ፖዚቲቭሊ አውትኬምን ወይም ፕሌዠረብል አውትኬምን በመስጠት የሚታወቅ ታይፕ ኦፍ ሬንፎርስመንት የትኛው ነው የተባለው? ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ኤ ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ይሆናል ማለት ነው። Number 14, what is the primary difference between classical and operant conditioning? A, classical conditioning is voluntary behavior and operant conditioning is focus on involuntary behavior. B, classical conditioning deals with stimulus response relationship while operant conditioning focus on behavior consequence relationship. C, operant conditioning is based on physiological response while classical conditioning involves emotional response. D, there is no difference between the two. So the appropriate answer which tells about the difference between classical conditioning and operant conditioning will be B, classical conditioning deals with stimulus response relationship while operant is mainly focused on behavior consequence relationship. So due to this, B is the appropriate answer. Number 15, what is the term for process in which previously conditioned response reappear after a period of time? A, extinction, B, stimulus discrimination, C, spontaneous recovery, D, stimulus generalization. ከአራቱ ፕሪንሲፕሎች ውስጥ ስቲሙለስ ለአንድ ስቲሙለስ የሚሰጠው ሪስፖንስ ይጠፋና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደገና ሪአፒር የሚያደርግበት ፕሪንሲፕል የትኛው ነው? ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ሲ ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 16, what factor influence learner refers to need for adequate rest and balanced conditions for effective learning? A, maturation, B, psychological well-being, C, health condition, D, background experience. So the question is mainly deals about the health status of an individual or an learner, and the appropriate answer which mainly characterize this question will be C, health condition ይሆናል ማለት ነው። Number 17, in Pavlov's experiment, which of the following is an example of conditioned response? A, salivation triggered by bell, B, salivation triggered salivation triggered by food, B, salivation triggered by bell, C, the sound of bell, D, the dog itself ማለት ነው። So conditioned response ማለት በልማድ የሚመጣ ከኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ወይም የሚመጣ ሪስፖንስ ማለት ነው። ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ the appropriate answer will be B, salivation triggered by bell የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Number 18, which of the following is not one of the key characteristics of learning as described by Ekman and Simpson? A, learning is continuous modification of behavior. B, it involves change in organization of experience. C, it is unrelated to emotion. D, learning depend upon maturation, motivation, and practice. The appropriate answer, which is not described by Ekman and Simpson, will be
C. Learning is unrelated to emotion. Number 19. What factor affect learning refers to learner enthusiasm and drive to learn. A. Motivation. B. Maturation. C. Health condition. D. Psychological well-being. የአንድን ሰው የውስጥ ፍላጎት ወይም ተነሳሽነትን የሚያሳየው ሀሳብ የትኛው ነው? the appropriate answer will be A. ሞቲቬሽን ይሆናል ማለት ነው። ሞቲቬሽን ለርኒንግን አፌክት የሚያደርገው የውስጥ ተነሳሽነት ላይ ቤዝድ በመሆን ነው ማለት ነው። Number 20. What is the role of reinforcement in behavioral theory of learning? A. Reinforcement weaken behavior. B. Reinforcement strengthen behavior by increasing the likelihood of its occurrence. C. Reinforcement has no impact on learning. D. Reinforcement only apply to classical conditioning. So the appropriate answer will be B. Reinforcement strengthen behavior by increasing the likelihood of its occurrence የሚል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሬንፎርስመንት ማለት የአንድን ልማድ ወይም የአንድን ባህሪ እንዲያጎለብት ወይም እንዲጠነክር ሪዋርድ የሚሰጥልን ታይፕ ኦፍ ፕሪንሲፕል ስለሆነ appropriate answer which tells about reinforcement will be B ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትንም ጥያቄ ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እስከዛ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።